بله پایتخت ترکیه انقره جبو دو روزان کن خباتک بناوی لگرین آشتی و دموکراسی بروده چه دو روزا یکم ده زیده تر سازی سوی سندیکا و هندک خراوین مدنی بجدارن ایرو وک روزا یکم دست پیکر وی کم خباته زیده تر لسر پروسه آشتی و چهار سریه و شوازا بروده چوناوی پیوستین وی پیواجوی و هر واپنگاوین پیوستین کو بین آویتن مسئله یاسای انتگراسیون دموکراتیک و تا ده چرچوه یکی برفره دوم مسئله ده ایروبیت گوتو بیش کردن ده گوتار بین پیشکش کردن صبایی جی زیادتر پارتیین چپ و سوسیالیستین ترکیه ده بجدار ببین اف ده نیرین خو بینن زمان همین میوانه که یک بجدارن و کم خباته کو ده دو روزا بجدار ببین برس حسین کچک بالابان سرو که کماله مافی مروان ایهاده کو ایهاده جو که رخستنک لیره آماده از بینیم آرمان جاوی کم خباته چیه؟ وان هر دو روزانه دا لوی سالونی دی چه بیاخفته؟ لبراستی ev civini ku dorojane bemeşe Luser partiyen siyasi atiye avakırın le beşekçi saziyen sivil nernehe bine zaman komre mafım boromajı sube nernehe bine zaman ev xabata bu seri de xabata ki başa çünkü ev pevajı açtı, proseye açtı, saziyen siyaseten çep, o siyaseten Kürt, o saziyen sivil ve hevra da hazın ve pevajı bu serkeve, dırnav hevuldaneki vana diyana, ev pevajı ev xabatam ez baverdikim ki dırnav civak edem, hezi açtıya kurt bike. از بنین هم دبینن لگوری راپرسیا لگوری آنکتا پشتگیریا کردا ده آستا که گلک جدی ده گله ترکیه یعنی ترک بخوا ikna bune yani evju pişgiriya ve proseye dikin yani çe aliyen çapu çapgiru aliyen sosyalist çe aliyen diyeyim çavad binin yani le metropolan betaybeti pişgiriya ve proseye tekirin yani yani brasti yani gelle kurç yani ikna nabiyele hani de mejovan da nek işte zelana büje hani le Sadam çiye çima ikna nabu Sadam çiye Sadam PKK o Brez Abdullah Öcalan bu çend gavan de cevakera nek hesten açtı kurtker le aledin de devleti hani hinna yani salak derbas bir hinna em hatına ve aste to gavna veti yani Jiber Bey gel yani de fikre ki ya tüşteki danav hareket o danav kurdan o danav devleti de tüşten diziyene çıma ev demokrasi geçti be çıma girtiyen siyasi ne an berdin çıma girtiyen ne hoş nayen berdin o komisyon çıma bu Brez Abdullah Öcalan'ın hevditine çenak yani o kesin ki çeken haberden çıma venegarın Türkiye'ye o çıma aliye hukuki de gam nayen avıtın. Az ben idealiye siyaseti diyeceğim. Zanın kelek partiyen çapu sosyalist yani Türkiye bu kordara siyaset ediken avana kanıbune yani heci fikir ve gumanın van hene duve mesele. Beli yani hene kan hene hene kanji hem berbe pevajı yani gotunu nikaşan diken yani evci yani nikaş kırın rehne kırınca tüşteki başarılı yani ev pevajı işte nagice seri ev pevajı işte tek biçe yani bu vi heavy bu vi gotunan yani ev pevajı pişkiriye pevajı nabe lazım hemu partiyen çep hemu saziyen sivil sandıka çünkü aşiti ne tenecibo kurdana her halüde her hali civakede aşiti tışten baş ebine
lazım herkes mil bide be pevajı en viyada. gelek sabın balava ve hani derbası civini jibin bavarkem bres Hüseyin Küçük balavan saroke komale mafya mırvani hadi bu vekeme god netene saziyen sivil hemen deme partiyen siyasi jile partiyen siyasi taybeti veke ÖDP ya AHP ya SDP ya gelek partiyen çap و sosyalist و بشک جوان پیشتر PKT یا هدکی بون او زیادتر سبای گوتارن خو پیشکش دکن یورو زیادتر رخصتن مدنی و که سندیکانه و که کسایت ماموستان زانینگانه و که دیار کمال مافیم روانجیک جوان بو دست بکر حتی ساعت 5 وارجی او کم خبرت بروجای کم دی بردوام به